Penny muna ning Mayor Carmelo John Lazatin II ing on-site inspection ketiking balay silangan bilang pamanigurado king matatag at pangmalwatan na programa ning City Government ning Angeles para king rehabilitation at reintegration dareng Angeleño, partikular na kareng daralan recovery at intervention programs. Agpangkang Mayor John ing balay silangan yamu pasilidad nune metong yang komunidad. Ase sentro king disiplina, kakayanan at responsibilidad na rin benepisyaryo bang maging makasadya lareti king pasibayudang pamagbalik king sosyedad. Kapag nasaning programa ing pakibatan, ing uyat ning problema kapamilatan ning skills training, personal development at pamagpasikan king social responsibility. Titukan king inspeksyon, reng planong pamanyamasan king pasilidad kabilang ing pamanalakad recreational areas, pamagpatupad agricultural at hydroponics programs at aliwapang livelihood initiatives. Kaya duwangan king aktibidad ng Angeles City Anti-Drug Abuse Council o ACADAC, City Engineers Office at City Social Welfare and Development Office o CSWDO bang asiguradong masalesing implementasyon na rin programa. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.